Inga nga de prai yung Mawhati Constituency. Lakay nga siyang murong. Kuwahawa po ako Mawhati Constituency. Kumta, mga pag-igang Constituency na dyan. Kuwahawa. Kyntiew ka Constituency na dyan. Namar ba, sinasali bubuon kiriang. Minor takot ng rim. Awan Manila. Mawhati Constituency. Kung makalaw mo taka Mawhati Constituency ka rin. Kawai di Constituency ba sa dintang. Hari pagkakat sa doro idontang light ligi PSC. Ada ngira dai bandon ka CSC lagu no home try pada Mawhati. Tak ada yang health sector. Yang education ru as of now 4 don even 1 higher secondary school in Mawhati Constituency. Wadon mentaro ke datang kerja komision di Hong Salai. Wah sin pada. Dah berpek partner yang communication. Nanti sengkian tu. Kita beruna di babon kita. Babon di surat kita ni. Kita belajar apa. Ada se ini di government policy untuk sektor how to restructure roads. Dan tak ada yang respect pada hal yang kita orang. Kita tak sepuluh ni orang yang orang orang. Kumba 70 to 80% kita senang senang dengan orang.